Arutwo aria magurarire thutha wa gutharikirwo thukuru-ini wa Lokichogio no marathi na mbere kwamukira urigiti, aingi ao makiuga matigakinyithia maguru mao thukuru-ini ucio ringi thutha wa giko kia unyamu kiria gitigite aingi ao na kimako kinene. Makiririkana maumirira ma muthenya uyu, arutwo aya maugite mwikuirwo uyu uria waigatitwo thukuru-ini ucio hau kabere ni arutite mukana wa kugera ngero itangitaririka thukuru-ini ucio. Ningependa tu nishughulikiwe na yeyote atakayeamua kunisaidia nipeleke shule nyingine niongeze masomo yangu kule. Sisi nikarudi kwa hiyo shule kweli tafadhali. Mbaara ya kuhurana na njohi cia ibango no irathi na mbere thiini wa kaunti ya Narok, kuria maabitha a borithi maitite makiria ya rita 3,000 cia njohi ino na guikia ngono ekuirwo atatu aria ni hamwe na mutumia umwe uria urekuirwo gukorwo ari mwene njohi ino. Kwa hivyo tunawatahadharisha pia. Kwa nini tunapigana vita na pombe ya chang'aa? Ni kwa sababu mazingira ambapo wanavyotengeneza hiyo chang'aa, vitu ambavyo wanavyotumia kutengeneza si vitu ambavyo vinafaa afya ya binadamu. Kugina kuo ni ati garama nene ya kurigita wathe wa meciria oro undu umwe na unyihu wa mathibitari ma kurigita murimu uyu ni umwe wa maundu maria mahinyiriirie aciari aria mari na ciana iria iri na wathe uyu. Gukiri uguo, aciari aya ni moritie thirikari kunyihia garama ya dawa iria ciana ici ihuthagira niguo kumahotithia gutangikira ciana ici. Ona kuhana oro uguo, namba ya ciana iria ciaragwo na wathe uyu no ithiite na mbere na gucoka thi mwena wa Naivasha kurumirira mathomo maria atumia makoretwo magithomithio mbere ya kugia ciana. Tungependa kuapila hata kwa serikali na hata kwa wale wakuu tumechagua waweze kufanya jambo lenye litaweza kufanya hata hawa wazazi wa hawa watoto wajihisi kwamba wao sio kazi. Na muthia aikari a Narok marokire gutungwo ni kimako kinene thutha wa mwiri wa mwiritu wa ukuru wa miaka 21 kuhithukio nyumba-ini ya agendi tauni-ini iyo. Kurerikana mwiritu uyu aroragirwo na njira ya guitwo ni andu matoikaine na gucoka gutiganirio nyumba-ini ino. Serikali yetu ituweke kazi security hapa. Jo hapa tu ukiangalia huyo mtu hata venye amekufa. Huyo mtu hawezi kuja tu akufe peke yake hivyo. Labda maybe walikuwa na mtu akamfanyia akamwekea sumu ama akamnyonga juu hakuna venye unaweza mtu anaweza kufa na ukiangalia huyo mtu mzuri hata ukiangalia hizi vitu zake. Unaona mtu hapana. Kama amekewa sumu hivyo. Uthuthuria no urathie na mbere. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.